somebody get punishment gara-gara kemarin malam makan si ramyun. Terciduk. Kopi gak, Bu? Enggak, nyobain doang ini kayak udah matang atau belum. 27, 28, 29, 30, 31. One, two, three, go. Tiny, go 50. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Salah dia sendiri, padahal kita udah nyuruh stop ya. Salah sendiri. Udah gitu porsi lo dimakan lagi. 7, 8, 3, 4. Come on, give up. Come on. Come on. Go. Eat that shit ramen. 5, 6. Your body to work hard enough to burn all those fat. You need to give your body the right nutrition. That means no ramen at night. Work out properly. No alcohol from today until my birthday. No. But all herbal drinks kayak jamu-jamu gitu. Can, but only 1 bottle a day. Cannot be more. Okay? Juices boleh dong kalau jus bebas. Just 1 juice and 1 jamu, no more negotiating. Harus gitu ya, Kak? Panjang gitu. You know what I mean? Serai. Serai. Potongan bawang putih, candlenut, alias canary, Tunggu 2-3 menit ya. spring onion, alias daun bawang, Oke. Tomato. the tomato. Dimasukkan sambalnya, terus diaduk-aduk. Wow. Turmeric powder. Secukupnya aja biar ada warna. Selanjutnya sea salt. Reduce chicken. Ikan ayam. Kita bikin ayamnya apa ya? Chicken powder. Stop. Meski. Mohon maaf, ini lagi masak atau gimana ya? Au. Sosi, goyang. Namanya bikin rica. Jadi Kabran ini sudah 2 kali memasak buat kita ayam rica-rica sama tahu tempe bakso ala Kabran. Dan itu endol banget. Terus kita kepikiran, kenapa kakak nggak coba buat jualan? Nah, otaknya manajemen dari Kokogil Binawati. Tuh. Jadi buat kalian yang punya restoran mau ngerekrut aku, I'm looking for a new job, I think in Jakarta to settle. Sebentar, Jakarta apa Bali nih, Kak? I prefer Jakarta karena kayak di Bali ini kayak market e-commerce dari aplikasi sudah mulai sepi. Kamu bukannya katanya udah nggak mau aplikasi ya, Kak? Kamu ini pasti. Hai guys, sekarang kita sudah di mana, Kakak Bran? It's hardware. Kita lagi mau belanja-belanja untuk keperluan villa kita karena ada beberapa yang kita butuhkan, ya kan? Kita lagi nyari sebenarnya buat itu sih, Bang. Buat lap-lap gelas, terus piring ala-ala, ya kan? Cantik gak ya? Beli apa lo, Dek? Ini jadi kalau seandainya di kamar biar aku dapat ketenangan diri, aku bisa minta itu loh YL-nya dia. Empon-empon alias 100. Nggak bisa berenang stocking kakak. Nah, karena ini karet silikon. Nanti bau-bau ikan raw aja nempel di sini. Masih ikan berabe-rabe. Biasa aja, ya Allah. Wah. Lihat tuh kelakuannya tuh. Belanja apa, Bu? Food chopper. Pemotong bawang. Kita lawan dengan kupunya. Kita coba ya, guys. Ini tuh aku udah nungguin udah lama dari Lazada. Terus tiba-tiba dari orangnya tuh di cancel. Terus aku ketemu ini di Ace Hardware. Jadi dikarenakan kita sudah pindah ke villa yang baru, terus banyak yang kekurangan. Jadi pisaunya juga lumayan agak kurang ya. Jadi dari kemarin kita sudah belanja. Nih pisaunya udah
udah laule, tapi ini tajam banget sih. Terus akhirnya aku beli deh yang baru ini, Chris knife, yes. Terus sama spatula cuma ada satu, tak beli juga. Lumayan ntar bisa bawa pulang ke Jakarta. Terus sama cutting boardnya tuh ini udah lama tuh, jadi aku beli yang baru biar instagramable tetep ya kan, kalau sama potong-potong biar cantik begitu. Terus di sini karena nggak ada lap, Eka udah beli lap-lapan ala-ala ya kan, set. Warnanya ya semua gonjreng-gonjreng, nggak ada yang bagus itu loh. Ya saudara ya. The aisle is very tight and small. Not even my waist can go through. Okay. Economy, pass me that bottle, please. Thank you. Economy we use a card, right? Mbak, mau apa? Pink atau white? Pink. Oke, Mbak. Langsung ambil gelas dari tumpukan gelas. Silakan, Mbak. Ada lagi tambahannya? Oh, nambah merah banget. Okay, I just walk away. Mr. John, I still have to pretend that I have all the choices. Have you taken a chance to look at our menu for today? No, I haven't looked. Do you want me to go through with you for Yes. today? Certainly, sir. For your appetizer, we have a selection of cold appetizer as well as a hot appetizer. Which one would you prefer? Hot. Hot one. Look at the arm, darling. Let me see economic class. This time no endorsement, jadi economic class dulu. Tapi platinum. Ya. So we have to take preferences juga. Emang tahu deh. You know We whether will know it. which. We will know like if a celebrity VIP is. Jadi it bener-bener has a tahu we kamu know, miskin. we know. And sometimes we know even her preferences. If she is gluten free or she has a special diet, we will know it right away. Miss Kiel, welcome back on board. Oh, he knows my last name, yes. My name is Gilbert and I'll be your cabin crew for this flight today. Thank you. For your breakfast, which one would you like? Economic. Okay, what are the options? You have your menu, right? Look, front, and then not hot. Huh? What? Hot. And then look at my face. You're looking to your right, looking forward. Look at me. Hot. Oh, okay. And then go up sexy, whatever you want to do. I love this song. Habis baterainya. Baru menggebu-gebu kita pengen dada. Aduh, nyambung lagi lah. Mermaid soalnya. Gua dicakar ini dong. 3, 2, 1. To you and I know I'm a toxic. Hey, what to do and I know I'm a toxic.
Good morning everybody. Udah nggak morning sih, udah siang kakak. Good morning. Alfa sama Phoebe udah olahraga, Gilbert sama Bronze udah olahraga. Eke bangun, makeup, mau makan, ya kan? Mampu siapa itu? Siapa itu? Oh wow, siapa itu? Au. Mampus. Tuhan Yesus, kenapa gue ikut-ikutan? Mampus. Hai, lagi. Au. Beyonce. Au. Guys, kalian tahu gak sih yang pas aku di Insert Fashion Award, terus kalau kalian nonton YouTube-nya Cinta, terus dia ngajakin aku buat collab, and you know what? It happens today. Makanya aku makeup dandan karena aku dari kemarin tuh kayak nggak makeup sama sekali, dan kalian tahu dong alis aku nggak ada ya kan, jadi aku dandan ya kan, emang agak-agak over the top sih ya eyeshadownya. And you know what, by the way Baswe, oh my god, Cinta is here. Hari ini aku nggak hanya jadi bintang tamu dan juga host buat acara aku sendiri, tapi aku jadi lighting woman, cameraman, everything. Thank God we have friends to help us. Tapi inilah kalau lagi karantina dan nggak punya tim. You have to be smart and innovative. Smart, innovative, and independent woman, madam. Exactly. That's very important. Aduh, aku hari ini senang banget karena waktu itu kan Cinta udah pernah ngomong kan pas di Asian Fashion Award ngajakin aku collab, beneran guys, beneran kejadian. Oh my god, makanya it's very special for me karena aku biasa dulu cuma nonton kamu kayak becek gak ada ojek ya kan di sinetron kamu, but now collab bareng Cinta. Oh my god, Tuhan Yesus, terima kasih. Tapi anyway, sekarang lagi I'm gonna make Patricia cook for me. Aku mau prank Patricia karena dia suka ngajak-ngajakin aku. Kok ngajakin? Jadi aku akan bikin Patricia masak masakan sehat, and I'm gonna make her eat it too. I'm gonna make her cook it, eat it, serve it, everything. Okay, but it's good. Biar aku belajar buat jadi istri nantinya, ya kan? Dan aku dengar your man's like European, right? Oops. Amin ya guys, kan cita-cita boleh dong. Biar karena aku cita-citanya pengen punya anak kayak Cinta Laura. I want to have a mixed kid. Okay, well if that's your goal, you have to be able to cook healthy meals. Yes. For your man and your child. Yes, makanya this is a good quarantine. Untung aja gue gak jadi pulang ya guys. Kalian akan nonton di videonya Cinta and link down below, tinggal klik ya kan. Karena aku tahu di saat kalian nonton ini aku sudah 2 bulan kemudian baru upload. Yes. Cinta, You're amazing. aduh Cinta pasti Gilbert kasih tahu ya. I'm scared. What does that expression mean? Ajarin. Put your fingers. Okay. Cause you down to the place. Okay. Where take me to the places. Yole. I wanna stay alive. Emma is here. Hai. Ini dia lagi membawakan makanan buatannya dia. Apa itu, Alfa? Sumpah enak banget. Lihat nih, dari segini, sisa. Udah mau habis semuanya. Manja. Ya, karena ada pandemik ini, tidak ada klien, sambil menunggu dia bikin deh nih makanan. Disupport ya teman-teman, tolong dicoba karena dia bikin terus dia mau nyuruh semua teman-teman nyobain, and so far semuanya suka. Semuanya, terutama buat Gilbert tuh orang picky banget, dia tuh approve. Takut. Dan Alfa tuh juga sangat picky soal makanan, dia serba harus sehat segala macam, and he is approved. Namanya apa, Em?
Nima Gourmet. Nima Gourmet. Jadi buat kalian yang ke Bali, jangan lupa untuk cobain Nima Gourmet. Thank you. Wah, laki banget pemirsa. Ada stylist di sini. Mampus. Keluar ini tapi muntah.